Baro shikata kade kashnong ka barit mensiem ya ka jingwan ki briu ki banabar. Henry mentapat hadian balas ngotu ya ka jingkordor ka jingwan jong ki briu ki banabar. Kelap diang sngobha ya baro. Kani kashnong kade ka badan halor ulum. Batla banyo ikan diang na kashnong sok menting West Janta Hills. Kade kashnong nongjrong ka bahap hapo ka Mauken Row constituency. Kalong kashnong ka barius pa ha ka jing ay ka Mariang. Bat menta kala kring ya ki hajar ngut ki ba, ki belayo ban sakhi ya ka jing itanat jong ka Mei Mariang, kamtam hadian baki dur ki ba pen i ha kapor kenjat syai, baki kejat sngi ki dang palang halor jing ki lo, ki ba per ha kapor dang step perngam, ki la sapreng ning ba ki social media. Nalor ka jing syat itanat ka Mei ngi, ha kapor dang step perngam, kashnong nong jorong ka rius pa ru ha uso nyemtra, bat uso na kani kashnong, udai ubabang batla banyo hadu katayo baningkong jong ubnai yayong. Watla kata masa escape to nongjong kalakut no ha kani kakat riu hadu katnyo tarik uni ubnai rempang. Henry kibalayo lat ban saki kilayo mat ya ka jingkemen jing muja ka bakin sakkan mau ha ka jing im. Kani kashnong kadon ru harut kawa umngat ka bapau nam na ka jingkut jing suba jong ka. Na kaliang UMLA kathan uba bante dor lingdo ulaong. Ngisngok men shibun banyo i ya ka jing so ha ka jing penlong ya ka ni ka tamasa. Ula ong ru ba ya ka Mauken Row Tourism Sociable Society dang shu seng dang ha ki ni ki kendiat benai baladam da ka jing temu ban kentiau ya ki kam jungok kai. Nalor kata ula ong ru ba dei satya tang ke jaka jungok kai ki ba kring ya ki nongwan shangkai Henry ru ki sok nyam trai ki ba thiang bat shngam ki ba mi kerhai hapo kasnong nongjrong kila kring shibun ya ki nongwan shangkai na keleng. Uba lingdo ula ong bakaladan ka jing persyang ban kentiu ya ka rep so nyamtra hapo ka nikathan, bat ban penti kenaru baki nong rep kin kieu ha kaliang ka kamay kaji lingba ka jing rep ya uni uso. Nalor ka nongjrong ki weipat kishnong hapo kathan ki badang ap banyo ya ka jing itu ha kamap jong ki kam jungok kai perthei, ki kentup ya kashnong no'ron, kli hasam bat ki babun ki weipat. Kani kadai kasien jam ka babyang tam, namarkan plilat ya kisamla hakalyang kayo kam yo jam. Ngin yo isu ya ka nongjrong kum hakipor ki balalit no. Menta kani kasnong kalapadyang ngobha ya ki briyo ki banabar. Ki jaka sakai pengat, kambun sien hi kidap da ki nongwan shangkai, bansakhi ya kadai kapor kenjat syai, ong UMLA kathan. Usordar shnong ubak pensyai sendri, ula ong bahagis ngi khatdu jong katayo, kidon da ki poteli ki kali bakot kumbasan poteli AA, ki bawan syaka ni kajaka, bat kumba shipho hadu arpo pan hagis ngi po ya. Ha kabasdang ki nongshong shnong kidon ka jing ngowit, Henry hadian ki ngotu baki yo jing mentoy hapadeng ka jingwan jong ki brio bana syabar ha kashnong jongki. Kumta ki sedang ka jingbu ki dukan, bat ki jaka sakmit ni homestay. Kidai ki balas dang ru ban kmi ki lat jingarap na ka sorkar. Ki weide ki program ha ka ni ka tamasa ba arsngi ki kentup ka zip lining, ka jingking liang, Miss Mauken Row, Mr. Mauken Row but Mrs. Mauken Row. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM Helpline call center. Escape Penong Jorong Festival. Kalau keba yaj baik yaj nanti bagi job di respon lagi banyak kawan bantu lagi le man di kene kene ke ba ngi kum na kalian ka
MTSS maupun Road Tourism Sociable Society ila form mentakar tu kan menai kan society but kemudian promote ya ke tourism akan konstituensi Pulau Kuwait tang Senong Nong Jerong festival Kelong Kuwait ni festival ban promote tourism konstituensi par Kelong di unuso ako Nong Jerong di uso babang mau ni ori so jam terah ini yang ban penuh bangen benlador susu panang gentiu yang uso bagi beri tip uso bumi Nong Jerong ulut hadu menai April Fast Week but aku juga por ila le ni ke benta ba komdo ba kibriu kan le hin napo ka perso bagi dia ban kai dia ban dia yo ban lador yo yang i sisa bagi ke le ya rong jadi kalau kai isi benta kalau ka jingjop ban ngam timbangan ni festival inilah sisa berkecil ke overall tourism ke ini ke konstituensi ke BE. Lain sekam bagi ni ke jiktu ke bawah nangaliang ke MTSS bagi jika terilang bagi bayi nanglah berkecil ini kalau si benta lat aikam aijam tentang itu jingkedu kang kedu jam joki samlah begini yang harus kijat nang ba kinyo ban besar yang joki bisa dengan sekuat menung ipin niru bahkan Nong Jerong benta pembelajaran di saudara mentan inum yui ba katakan Nong Jerong ke mencua mentan ka ke bang aku apa nong ki menta ba Senong Nong Jerong la priang ya ki beri pohon kai pada kecukupor idon rumah nyoteli ki homestay ini homestay ki dap be full be booking lupa bisi siteo nak benta ki nong wan cungok kai ban pe sunrise mestap ini ke jingdon jong sunrise ban seni luar muat sedang mempromot ini beli jing akan festival kan long si benda kan lat yo kam yo jam tak benda si pai ba nong Senong jong ni ka thai ni juni Pulau Kuwait tersan bagi dewan tasnya pos nong jengi mengikilong ini ka tamasa escape Nong Jerong dari situ juga ni ka tamasa kelong ba ngakung we ni record jong ni ka society wala free ai ba banti dolong do iba dari lokal ni jungi bangi gentiu ya baru bicara cuma kai betul po kumakundau teka Senong Nong Jerong kadai gue nak Senong kiba lastang menpau apa dari buka tourism lembah kajindon cuma tuka sunrise kebetulan po Senong Nong Jerong ba kibri nak step pengat ya po Senong Nong Jerong tena kali yang jungi ngilap bekat ba sim ya kabuksiar ba lembah kajindon jong turis dengan pelong senan jika kita masa kenang makan kibriu kinyoi om tang ya ulo step dari ke dalam sebut dicekap dari strategi wamuat ajaka ke pitnat kibriu kiban langkai te ka wan jingmi jongki turis posno jingi kelong ba nadu senam hadir jong covid gila bun pemerintah tekam tam po weekend te kumba sampo kali don baik ada por weekend tak sipo ya kumba sipo arpo tali kali sipo ya musnong kilawan ke turis tong ke jinglong jiman jogi bunong Senong long ding nangkong klong di thot ke jiman jogi le hadin nang tap le lastang stu ke jingi onong ba lasdang menbu entai ke homestay ke jogi ke lastang menibu kedudukan kembakalong menta kelong ba ino Senong iklay onong sipun atau jiman jogi ni turis lasdang lu paniwat ya skim sorkal ban ni taulat tikum no bakilio ya homestay